Evo, paprike se cede, ovako sam i stavila na ovu tasnicu sa ovim ubrusom. Dok se paprike cede, ja ću pripremiti sir. Ja ovdje imam neki 200 grama feta sira. Ovako ću ga lepo sjediniti, dodati začine i kada se paprike ohlade punim. Dodam ruzmarin, origano i 2 čena belog luka. Može samo beli luk. Ako ne volite ove suve začine, ne mora. Ovo i kad imate neka slavlja. 1-2 teglice uvijek možda pripremite. Da bude lepo, interesantno. Iznenadite goste, prijatelje, kumove. Sad probam. Meni se baš sviđa. Sad još da se ohlade papričice i punim, ređem u tegle i nalijem maslinovim uljem. Paprike su se prohladile, evo počela sam da punim. Malom kašičicom ovako. I ovako, ako slučajno mi nedostaje sira, dodate. Svakako ide začin ili bez začina. Ako su paprike ovako slatke, da nisu ljute, lako može dodati 1 ljutu papričicu u teglicu. Evo, meni je ostalo možda još za 1 ili 2 paprike. Tegle sam spremila. Evo. I sada ređam. Ovako prevrnem teglu. Može da bude i jednobojno i da prošaram. Pošto manje imam crvenije, ja ću birati. Evo i jedna narandžasta. Ups. Pošto ima i sitniji i krupniji. Sad stavim koje zrno bibera. Sad za ovu teglu neću imati, ali ću dodati još koju papričicu. U stvari moram napuniti. I kad ovako poređam paprike u teglu, nalijem sa maslinovim uljem. A vidite kakve su lepe. Ovako zatvorim. I idu na pasterizaciju. Uključim rernu na 90 stepeni 90 minuta. Do vrha sam napunila sa uljem. Ovako zatvorim. Ovako. I onda dobro stegnem. Evo. Moje paprike su bile u redni 90 minuta na 90 stepeni. Spremne za probu. Hvala vam što me gledate. Ako vam se video sviđa, ostavite mi like ili komentar. Pretplatite se na kanal besplatno. I danas proba papričice. Da vidimo jel mogu pred goste. Evo ovako jedna mala. Pa sam ovako ovdje naseckala ljute papričice. Ako neko voli. Može uz ovu ako niste stavljali u teglu. Vidite kakve su. Jako lepo. Osjećaju se ovi začini. Divno predjelo. Sad ako volite ljuto, malo secnete ove. A vidite kako je. Meni su jako lepe. Pokušajte i vi ovako nešto. Ne moraju samo jesti gosti, mogu i domaćini. Pa izvolite.